العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yang naisab kita niyo waktu nga ito ini. Amo na yung waktu puas maghrib, serta na yari na yung guru mulia amin taksuko, simpang patumtum waktu ini insyaAllah. At makita niyo bahagi, pakanya sin suko na to, kaya na amo na ini nikmat sa lagul-agul dirihilan sinallahu ta'ala kato niyo. Amoin ini nikmat di siya magkawalos lang simbahasa. Marana to sambil mangarap padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na iparkala pag-agama. Hari na ako magpalugay. Itok palo ko na yung guru mulia. Amo hindi mihil patungtung kato tani waktu ini. Mayroon na kayong dagkan Sheikh Mahir Tuttaham. Wal etapab siya datuhu masyura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, mga kakasi langgong karabat sing kami hatiranan tibukda hatiranan sin Aikom iban na sin hatiranan sin live ha TV Islam ha Nidaul Islam dahin di ha long ta Facebook iban sin YouTube iban ha mga sila na nainghog ha live. Salam ka sila sa matun kanyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala in topic sabuton na to mahapon ini hadumi nilong ta tungod sin kahalgaan sin pagtuntut ilmu sin ilmu fikhi. Habiyay ta'sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Habiyay ta'sin Allah subhanahu wa ta'ala, matantuod amuin mga sila, matamin mga sila, long tabihan nakaingat, amuin matan magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain mga sila, mga ulama, hatin niya mga tao makahati sin agama. Pagubos siya tuwing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta, man yuridillah bihi khairan yupaqihu fid din. So isusya mo in mabaya long tabihan dumauhat sing karayawan na karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Iba namin mga tao kalasan sin Allah subhanahu wa ta'ala na suway siya long ta humati sin agama. In syahid din nasabutin doon tungod sin pailmo pikhi. May taini mahal ka katutan niyo. Muna bang mo kitaon sa jaha definition sin pikhi mga kakasi na mo agama Islam bang siya bahasa in siya bahasa Arab in pikhi ni nabang mo siya pialuhay papabahasa Arab al-fahmu hati niya in siya ini pagpaham. Bang muhikat to siya pa syara biyayta si mga ulama dua in kaibanan na mayta wal ma'rifa in kaibanan huwa al-ilm at na ilmu at ma'rifa magmana siya hambuk da in maksud ilmu hati na in pahamon na to ilmu bil ahkam al-syar'iyya al-amaliyah. So, bang mo kita unin definition niya, mga kakasi, sing kami ha agama Islam, in ilmu pikhi, kalakihan in pagpaham. In pahamon na to ini tungod pa ilmu tungod pa hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sara sin Allah ta'ala, in hukumon niya kakahinang sin kita niyo. Nauna yung mga kahalgaan niya ini may subay ini kalakihan na to long ta pangadjion. Muna hangkan siya ini mahalga pangadjuin ilmu pikhi hasupaya mapabuntol na to in pag-ibadat sing kita niyo.
Sababin kamataran ibadat biasin sambayang ini atin nakakainang sinipon. Napangtungod sin kakainang kijut kuhibal sin baran atin niya al-amaliya kakahinang sinipon biya kato taniyo. Nakabakan mo siya ilmu pikhi. Nahasabab yadto mga kakasi. Dahil na mga kahalkaan niya kalabihan sin pagtuntut ilmu ini ilmu pikhi mapabuntol sin kita niyo in pag-ibadat na to. Biya na sin pag-ibadat, biya na si mga long pagsambayang. Iban sin dukaing parengka niya pagpuasa, pagnaik haji, iban sin kaibanan pa ibadat. Amuyat to din ha mga hambuk din ha kahalgaan niya. Intanda niya in Allah subhanahu wa ta'ala nagnamayta pas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pangasubo kamo ha mga tao makaingat bang di niyo kaingatan. So, sabab to mga kakasina mo ha agama Islam, then ha mga kalabyan, amlong kahalgaan sin pagpangadji ilmu pikhi, mapabuntol sin kita niyo in pag-ibadat na to. Hikaruan niya, long tahikaruan niya tungod sin hasupaya makaanib kau din ha kakahinang pianglangan sin Allah Ta'ala biya na sin mga kakahinang bid'ah ha agama Islam. Na bangkaw na ngadji, bangkaw na nuntut ilmu pikhi, kahatihan mo bang inhinang mo yaon nakabidda na ato kan inhinang mo yaon imamu hasara sin Islam. Ika-isa, mapabuntol mo yung pag-ibadat mo. Ikarwa, makaanib kau. Kaatihan na kaprotekan mo in kakahinang mo ibadat, di kau makakadto pahinang bidaah. Amuyat tuin din ha mga kahalkaan sin pagtuntut ilmu. In sumuno niya, may tayo na sabot bihad to sabab na in tao in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namin katutan niyo. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Isyusyuin maghinang sing kakahinang, wala na mo lang yan nahinang na hisulak ka niya at naibalik ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala na maunit sa tuin biyad tuin hal. Sabab bin Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. So in agama Islam, perfect na siya, jukup na siya. So di na ko man jari magganap, di na ko man jari maghalin ka niya, sababin siya jukup. Sabab yadto, amo yadto din ang mga kahalgaan sim pagtuntot na to ilmu pikhi. Mapabuntol na to ibadat na to, di kita niyo makahinang sinhinang bidaah. Inini mga kakasina mo ha agama Islam, kalagihan sin tiap-tiap siulangan dahin kato taniyo, sabab in mga ini mahal ka hatiap-tiap Muslim. Salta na yung pagtuntutil mo, biyita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul an faridatun ala kulli Muslim. Yung pagtuntutil mo, pardo hatiap-tiap Muslim. So hati niya bang mutinggalan na magdusa kaw, sababin niya to pardo hatiap-tiap siulakan dahing kato taniyo. Bang mukitaon in mga kasahabatan sing kita niyo nakauna, kasahabatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin uupihan sing kita niyo na yun sila nanununtut sila ilmu direct na pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampay amo na in limatul marikato lima bayan daing kanila katan biasin upama niya in Muaz ibn Jabal piarasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Yaman. So hamuyat tuin din ha mga kalabyan niya sin pagtuntut ilmu bangong panghati mo na insumuno kaniya tungod sin longta unuin kahalkaan sin mga ulama. Biasin in mga ulama in sila ini waris sin mga kanabihan. Al ulama warasatul anbiya. Na in mga ulama waris sila sin kanabihan. Mga kakasina mo ha agama Islam, in mga ini kalagihan sin kita niyo sabab dahin ha mga subay na to dihilan tuod wakto. Natali-tali a Muslim kaw, magibadat kaw, pagkita wala to imamo. Imabot na kaw mga kapituan,
Sabab na ningod-singod sa dako sim pagsambayang mo. Nari mo pabuntol bang ko di humati. Sabab yad to. Suway ikaw to dumati. Ba't mo ma-check bangin pagkapihan mo yaw ni mamu iban sinwala. Sabab mo balikan mo in kainet tulong ta definition sin pikhi. In pikhi, kalagyan in pagpaham. Unin pahamon mo ilmo. Ilmo tungod pa uno pa hukuman. Bukon hukuman sin hula ini. Bukon hukuman ni sisi hukuman sin Allah Ta'ala. Sara sin Allah Ta'ala. Una yung saraon niya, kakahinang sinipon niya. So hati niya, ingkatan kakahinang na to, aun siya hukuman. Aun siya aturan. Na ada kala makahinang kita niyo, sinbuko na mo ha agama Islam. Ang kandayat to, subay to, kita ni manuntutil mo, dahil na mga kahalakaan niya to, mapabuntol na to in pag-ibadat sing kita niyo. Sabab mga ini, mga kakasi, kalagihan sin kita niyo, hatiap-tiap Muslim sabab muna-muna ay hindi na mga puwaslong tabihan mapabuntol mo yung pag-ibadat mo na in pagtuntutil mo insya yan bilang pagtaat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban para Rasul sallallahu alaihi wasallam na lamod yadto magibadat ka subay labay ha ilmo sabab na humunit magibadat amuin wala siya timindog ha ilmo. Ang tanda niya, biyayta sin Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. So na in pagtagipon mo pa Allah Ta'ala, subay labay ha ilmo. Pagubos, bangkaw na nuntutil mo, kahalagaan niya ini, na makatabang ka ka musliman, amuin makad ha, supaya sila makaagad ha aturan sin agama Islam. Dahil naman long taha pag-ibadat nila, maun long ta papag-usahan nila, maun pa family nila, iban sindukaing pa. Amoy at tuwin din na mga kahalagaan niya makatarangkaw ha mga kamusliman in mabuhi sila doon ha ka-Islam. At yan niya in life nila, they live in accordance with Islam. So na biyaon, mataod-tao Muslim. Sana ba mo kita nin kahalan nila. Masya Allah. Mainu-inu kaw, tabi ayaon, mataod ka musliman. Kaingatan sing kababayan, in hijab, wajib ka nila. Sa mataod, tabi ayaon, din na mga katawtay manghuran na to muslim, yamanaw, hakarandanan, ha public, king kaibanan, tabi ayaon, nagsushortpan pa, wala nagtitirong, mga tamungon nila, haupo-haupo. Nabihad to, may tayad to, sabab, sing kaawam nila, wala sila nakahati, wala sila nanuntut ilmo. Aun waktu, nakingatan nila sabi ngan nila long tahi Khadijah, ngan nila Aisha, ngan nila Zainab, sumagawa, wayron din doon kanila in ka-Islam. Yung kahalagaan sin along tasin pagtuntutil mo ini, na mapabuntol mo ibadat mo. Pagubos yaon, magtagipon ko pa Allah Ta'ala, timindog siya ilmo. Pagubos siya makatabang pakaw haka musliman, doon sila mabuhi haka Islam. At yan niya, in pag-ibadat nila, in accordance with Islam, in pag-transact nila, in pag-usahan nila, in pag-family nila, paghula-hula nila, iban sing kaibanan niya, doon limaway ha aturan sin agama Islam. Na pagubos siya na sinagita kain na makaprotekan ka. At yan na, maparihala ka, hindi ka makahinang sing kakahinang bid'ah ha agama Islam. Bang yaon kay mo, bang kaw nanununtot ilmo pikhi. Sumuno niya na makatabang day sabkaw, makapahati haka musliman. Awin mga parkala, pagduarwahan nila, bang umpang hati mo, na kahinduan mo sila. Mapabuntol mo, in pagduarwa nila, bang wala imamo ka ato imamo, na makajawab kaw kanila. Pag-ubos yaon, makadihil kaw decision mo in accordance with Islam. Amoy atuin din ha mga kalagihan sing kita niyo mga palanggungan ha agama Islam. In tumtumon na to, bangkitan niyo di manuntutil mo na may nang problema dakula. In wasiyat sinambuk sahaba, hinagi niya, utlubul ilm. Panuntut kaw ilmo.
Panuntut kamo ilmu. Fa in ajajtum, bang kamo diatungan na kaliso, lamma, aw nakabisihan niyo, paahabbu ahla, lasahan niyo in nagdara ilmu. Fa in lam tuhibbuhum, bang kamo di na mala sa kanila, wala tabgaduhum. Ayaw kamo umastul kanila, sabab majudjana na kamo. Mga kakasi, tali-taliw mo, di na ka manuntut ilmo, di pa ka malasa mga nagdara ilmo, maastul pa ka kanila, hawno pa ka kumawa, sin pag-agama mo, sin ilmo mo. May taeto nakakatuin ilmo pa pag-agama. Longhi Imam Ibn Sirin, inaginiya, anna hadal ilm dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. In ilmu diyawhat nyo yan, in tiyuntot nyo yan, amo na yan in pag-agaman nyo. In ilmu yan, amo na agaman nyo. Uno-uno na ilmu. Nabangin tao na long tawala nanuntut sin ilmu, sin Islam, nanuntut siya sin secular, dito magbisin pag-agaman niya. Uno-uno na ilmu, tindukan niya, tiyuntot niya, hiyati niya, dito magbisin pangati niya. So dito in practice niya dumagbus. Dito yung kakahinang niya dumagbos sa ilmo na kawa niya. Na marayaw sa bang ilmo imamo, bang wala. Biarin na, hangkan dayad to, malagbusan enroll sin mga ulama. Sabab in mga ulama, sila inwaris sin kanabihan. Al-ulama warasatul anbiya. Innal ulama wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Walakin yuwarrisul ilm, paman akhadahu bihadzin wafir. In mga ulama, warisin kanabihan. Ampain mga kanabihan, wala nagbiin kato taniyo. Pilakiwan bulawan, malingkan in piagbin nila ilmo na isusuyin na kadauhat kaniya, nagparuntungan na siya. Mga kakasina mo, malagguin role sin mga ulama. Intanda niya, bang aong pagduruaruahan na to, di na to kahatihan, in baita sing Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Na asubuhan niyo in mga sila tagapanghati bang di niyo kahatihan. Bihad to mga palanggungan na mo ha agama Islam. Mataud pa madawhat din ha mga kalabian mo ni makawa mo ha pagtuntut long ta sin ilmu pikhi. Amuin kaysa niya na lumawom in panghati mo kapag agama mo. Ikaruan niya makapasaplag kaw sin paghambuok sin Muslim. Iban, makaingat kaw bang biariin in pagsumadya mo, padugaing manusya. Papagkay mo manusya, papagkay mo Muslim, papamili mo, iban pataw dugaing. Iban dugaing agaman nila. Sumuno niya, nabang ko nanuntut ilmu fikhi, mapakusog mo yung dakwah, labay ha korek ilmu. Sabab may kalakihan. Korekin pagpaham, kalakihan. In ilmu, kawao mo din na Quran iban sunnah. In pagpaham mo, suway mo hilabay, ha pamaham si mga kasahabatan. Sabab sila yadto in mga tao, long ta, the best generation. Sila nad. Angkan na to, subay mo palabayon dito kanila. In pagtuntut mo ilmu. Mga palanggungan na mo haagama Islam. Then in pagkawa mo ilmu, Quran, iban sunna, bang pagbisara na to pag-agama, in pagpaham hilaway siya pamaham sin mga kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patabiin at baut tabiin, agad na inupat imam, bianakan Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, iban da Imam Ahmad ibn Hanbal, iban dukaing pa din kanila. Pag-ubos, bang in Muslim nagsama-sama manuntut ilmu, sin ilmu pikhi, inyan importante ha mga susungon mga ulama asin kita niyo. Sabab in kabataan biyaw susungon sila na yung mahinang dai. Sila na yung mahinang magdadakwa, sila na yung mahinang imam, sila na yung maghihindo ha kaanakan na to, kapuan na to, iban sila yung mahinang susungon na kura. Na bang di ikaw manuntutil mo, di ikaw mangadji, na problema sa yan.
Katoy kunuin taumay nang nakura, wayrong panghati na sin Islam. Mag-imam, di niya kahatihan. Biya rin hantang sin pag-imam. Nabihad to inhal mga palanggungan ha agama Islam. Inini kalagihan sin tiap-tiap sulakan deng kato taniw. Amuyat tuin nasabot na to kahalkaan sin pagtuntut ilmu sabab ingkatan kidyot kiwal mo aun hukuman doon nakakimugdan kaw inhinang mo yan wajib ato kanin hinang mo yan nakatudyo kaw paharam ato kan nakatudyo kaw inhinang mo yan lamod siya sunna ato inhinang mo yan lamod siya bida ato inhinang mo yan lamod din ha mga mayakro sinakama ato kan inhinang mo yan mubah doon mo mapangadji ha ilmu pikhi in aturan sin kakahinang sin anggaw takbaran mo. Kakahinang sin manusya katan, doon kabakan. Sabab biya na sinagita kay na in definition sin ilmu pikhi, in siya ini ilmu tungod pa hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hukumun niya kakahinang sin manusya. Kawaon siya in ilmu pikhi ni, pagkawaan kaniya Quran, sunnah, ijma, iwan kiyas. Amuyad to din ha mga ilmu kalakihan tungod bangunin kahalkaan niya, bangunin benefits makawa mo, bangunin importance niya nasabot na tiyo haman tiyo wakto mura-murahan papagbarakaton kaku iwan kanyo indum ini pangmayan makakawa kita niyo pangadjian tungod sin kahalkaan sin pagpangadji pagpanuntut ilmu sin ilmu pikhi sabab nasabot na to kaina mapabuntol na to impaktuhan na to timindog siya ilmu, mapabuntol na tuin pag-ibadat sing kita niyo, pangubos siya on, makaprotekan na tuin hinang na to, di kita niyo makatudyo madto, pagkakahinang bidaa, pagkakahinang bukon amuha agama na to, ika sumuno niya na in mataod pa in magbenefit sa kauman, mapabuntol mo in, kakahinang sin kamusliman, halawm sin kauman, doon nakapag-ibadat nila, hapag-transaction nila, ang tapag-usahan nila, mapaamo mo siya, iban sin mga pagsumadya nila, mga family nila, iban sin pataudo kaing, iban sin uno-uno pa kalagihan. Yung mga yadto, makatabang kaw hakauman, salta, makatabang da isab kaw, magpasaplag sin agama, sabab maka-build up kaw generation susungon, aong panghati ha agama Islam. Minsan sila longta nahinang nakura, at the same time makapag-imam, kahatihan nila bangin hinang nila imam mo iwan sin wala haaturan sin agama Islam papagbarakaton kako iban kanyo mura-murahan kanyo katan bang man kita nyo halawm kusog iban kasay ban halawm kita nyo parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala dunya iban akhirat salam kasila sa matun kanyo mahuli mamaid intay manghud nyo himahir gustaham ala pa kasi iban lasako kanyo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.